dia jorohamu hupamana nakikita na maredei tulu horong hita jolmon na son naking sengaja hubereng ati manede na perjuli ati na barusata he na dingo dope nuaing di dia dang apala tusirohana HP edei puji ma debata kan semangat nian ngadiringi musik dengkan jala songak songoni mana ngedeta nomor 425 marulupulup tordiki luar biasa ikut tarida manyan mana marulupulup tordiki wah mahalat na marulupulup ikut minardo buhiyat bersemangat jadi sotung dia jorohamu hubereng termasuk akarung aku badi tapi hubamana tong kepada Indonesia mukope hubamana dotong suri mana hubereng kira tulu horong mahita naking na ipungon arong mahita orang na perjulu ngaber semangat edei puji ma dewata alela sadong do siak kita na pungon tunga pala nang yukap pe pamanganne nang goti dangarong la sip tegang perdopahanom isod do pihalak na nuaing ai bereng musih tuau ya pola masih bailak kita teh Ido so ni medde tanaking de parjulu ta he ong de pa piga honon urutan nomor 8 nga berubah naing naro aku hubereng muse marulu po tordiki patok se songoni ima horok parjulu ona sorata buhi hubereng arong mahorok padua ho kita na pungona ga iuka do sotik pamangani irana maret de den alai dang apala siya bagasan dang apala tride tu ekspresi wajah naminar yede wadonyan ba tersongon ede nomor 45 marulo polop tondiki ini mana muse agak iukap sodi adak siya roh adang mengalir siya bagasan itu ope tong gue sok kalak na dobe huida tong dobe berek tua unwaing ayah ada pikiri ala kon nang narakur urbanisasi nakin ale maulia hate mahira toropaddo hitania sudi nakin toropaddo bersemangat ubereng do kainat tarison dakolan nuansa ipikiri do boha asa anggian marulupulup betul-betul rupanya tarida sian ekspresi ini perdopahan marulupulup tordiki lau sadong do debe siak kamu naking tarida bergerak si majujung adong gona ibaet tanganna adong hentakan pakna anggonak karena betul-betul marulupulup menuraku pinuji matuane itu jadi khusus